Reka nongere masuze mbifurize kugira ibihe byiza igitondo cya tariki ya 9 ukwezi kwa 12/2025 inkuru ishimishije cyane inkuru itunguranye mu mujyi wa Kigali muri aka kanya iturutse mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Hari n'ikiganiro gikomeye cyane nabonye yagiranye na kimwe mu bitangazamakuru bikorera hanze y'igihugu cy'u Rwanda Al Jazeera, ariko kandi turagaruka kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Akaba rero iyi nkuru rero ishimishe cyane mu by'ukuri itugezeho muri aka kanya. Mbere yuko twinjira neza nyirizina mu nkuru yacu tuyisesengura turebera hamwe ibikomeza kugenda binavugwa muri rusange, reka mbanze mbabwire mu buryo bw'incamake amakuru agezweho akomeje kugenda avugwa. AFC 23 ikomeje kwagura ibirindiro yerekeza mu mujyi wa Uvira. Ihuriro rya AFC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rikomeje kwagura ibirindiro byaryo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ryerekeza mu mujyi wa Uvira. Kuri uwo munani Ukuboza 25 abarwanyi ba AFC 23 bambuye ihuriro ry'ingabo za leta de Suduce two muri teritwari ya Uvira turimo centre ya Nyakabere ndetse na Sange. Mbere yo gufata Nyakabere, AFC 23 yabanje kandi gufata Bwegera, Ruberizi, Ruvungi, Rurambo na Katogota iturutse muri centre ya Kamanyora imaze amezi 10 igenzura. Iri kunyura ku muhanda munini cyane wa RN ugera ku mujyi wa Uvira. AFC 23 iri kurwana imanuka bisa naho ifite intego yo gufata vuba umujyi wa Uvira wirimo ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo ubwashyizweho na leta ya RDC. Sange iri mu birometero bigera kuri 30 ungana muri uyu mujyi. Kugira ngo rero AFC 23 ifate umujyi wa Uvira ivuye muri Sange, isabwa kandi gufata ibindi bice by'ingenzi birimo centre ya Runinga ndetse n'iya Kiriba nazo ziri muri iyi territoire n'urugendo rw'imetero 30. Uru rugamba rwabanje kandi kugorana mu ntangiriro z'icyumweru gishize bitewe n'ibisasu byinshi cyane byaraswaga muri Kamanyora. Ubu rwahinduye isura kuko abarwanyi ba FCM 23 bari kugendera ku muvuduko udasanzwe. Ingabo za RDC zatangiye gusubiranamo n'imitwe y'abazalendo bisanzwe bikorana bitewe n'intege nke zikomeje kandi kugaragaza ku rugamba. Ibi bituma kumenya uruhande ruyobora urundi bigorana. Itariki ya 7 Ukuboza 25 Sange yagenzurwaga n'ihuriro rishyigikiwe n'ubutegetsi bwa RDC. Ingabo z'iki gihugu kandi zashatse guhungana intwaro zerekeza mu mujyi wa Uvira. Imitwe y'abazalendo irazihagarika izisaba gusiga intwaro. Ubwo ingabo za RDC zangaga icyifuzo cy'abazalendo, habaye imirwano ikomeye cyane yinjiyemo n'ingabo z'Urundi. Hapfuye abantu bagera kuri 36 barimo abasivili n'abasirikare barenga 20 barakomereka. Imitwe y'abazalendo imenyereweho kurenga ku mabwiriza ihabwa n'ubuyobozi bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangiye gushinga ingabo za leta gukorana na AFC 23 kuko ntiyumva uburyo ibice byinshi cyane bikomeje kugenda bigarurirwa na mama 23 iri kugendera ku muvuduko udasanzwe. Mbere ko tugaruka kuri inkuru rero yacu nyirizina kuri itangazo riturutse mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Madame Ingabire Victoire Umuhoza, hanyuma reka mbabwire ko hari n'ibindi byinshi cyane bikomeza kugenda bivugwa mu buryo bw'incamake nyine nkuko nari mbibabwiye. Mbabwire ko urukundo rugeze aharyoshye hagati ya Katy Perry na Justin Trudeau wayoboye igihugu cya Canada. Urukundo rugeze aharyoshye hagati ya Katy Perry urimo abahanzi bakomeye cyane ku isi ndetse na Justin Trudeau wahoze ari minisitiri w'intebe wa Canada. Baherutse rero kugaragara bari kumwe mu Buyapani. Perry na Trudeau bagaragaye mu ifoto n'amashusho y'umuhanzi yasangije abamukurikira, ubona ko bahuje urugwiro basangira ibiryo byo mu Buyapani. Mu mpera z'icyumweru gishize turangije nibwo Katy Perry yasangije abamukurikira amafoto yo kwishimira ibihe yagiriye mu Buyapani, aho yari yaragiye mu bitaramo ari gukora bizenguruka isi yise Global Lifetime Tour. Mu mafoto yasangira abamukurikira rero harimo iyo ari kumwe na Justin Trudeau. Byatumye benshi bashimangira ibyari bimaze igihe bivuga ko baba bari mu rukundo bagize ibanga. Nubwo Katy Perry ari wasangira abamukurikira amafoto ari kumwe na Justin Trudeau, amakuru mu bana wabo yahishuwe n'uwitwa Fumio Kishida wigeze kuba minisitiri w'intebe w'Ubuyapani. Ubwo yasangiza abamukurikira amafoto ari kumwe na Justin Trudeau ndetse na Katy Perry bari bamusuye nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Muri Benin mbabwire ko amakuru avuga yuko aba basirikare bakomeje guhigishwa Ruhindu bari bagerageje gushaka guri ku butegetsi bwa Patrice Talon, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira muri rusange muri iki gihugu cya Benin. Aravuga ko rero amakuru atugeraho avuga yuko bakomeje guhigisha Uruhindu aba basirikare bari bagize uruhare rukomeye cyane mu gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Patrice Talon, nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukaho muri rusange. Twinjira turebera hamwe n'andi makuru akomeza kugenda tuvuga agarukwaho mbere yuko twinjira mu nkuru yacu nyamukuru. Hanyuma rero turebera hamwe babwira ko izi ngabo za leta muri Benin ziri gushakisha abasirikare bagerageje gufata guhirika ubutegetsi bwa Perezida
Patrice Talon uko bivuga ko hari abantu bajyanye n'imbohe nubwo umubare wabo utaramenyekana. Abo bagerageje kandi guri ku butegetsi babanje kugaragara kuri televiziyo y'igihugu batangaza ko bafashe ubutegetsi mu gihe hanumvikanye urufaya rw'amasasu hafi y'urugo rwa perezida. Gusa nyuma yaho Perezida Patrice Talon yatangaje ko ibyari byabaye byose biri mu maboko y'inzego z'umutekano kandi bigenzurwa neza. Nigeria, kimwe mu bihugu bikomeye cyane muri ako karere, yatanze ubutumwa bukomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugira bivuga. Hanyuma kandi ivuga ko indege zayo z'intambara zafashije guhashya abagerageje guri ku butegetsi bigaruriye televiziyo y'igihugu n'ikigo cya gisirikare nyuma yo kubisabwa n'ubutegetsi bwa Benin. Umuvugizi wa guverinoma ya Benin Wilfred Leandre Hongbe yabwiye Reuters n'amakuru by'Abongereza ko abantu 14 bataye muri yombi bakekwaho uruhare muri uwo mugambi wo gufata ubutegetsi. Umunyamakuru wo muri Benin yabwiye BBC ko muri abo bafashwe 12 bari mu itsinda ryagabye igitero kuri televiziyo y'igihugu barimo n'umusirikare wari warasezerewe mu ngabo. Abo bagerageje guri ku butegetsi bavuze ko bayobowe na Lieutenant Colonel Pascal Tigre, ariko aho aherereye ntiharamenyekana kugeza magingo yengaye nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Twinjira ku nkuru yacu rero nyirizina ku makuru akomeza kugenda avugwa. Hanyuma rero nze mbabwire n'andi makuru avugwa cyane kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, uyu munyapolitiki utavuga n'umutetsi w'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Paul Kagame rero akiva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ikiganiro cyagiye agaragara, akaba yatangaje ko afite icyizere ko ubuhuza bwa Perezida Donald Trump Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kibazo cy'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo buzatanga umusaruro mu gihe impande bireba zagaragaza ubushake n'ingingo. Umukuru w'igihugu yagarutse mu kiganiro yagiranye na Al Jazeera mbere y'uko hashyirwa umukono ku masezerano y'amahoro hagati ya RDC n'u Rwanda. Umuhango wabereye i Washington DC ku itariki ya 5 Ukuboza 2025. Muri iki kiganiro cyagiye hanze mu ijoro ryo kuri iki cyumweru, Perezida Kagame yagarutse ku ngingo zirimo icyizere afitiye mugenzi wa RDC mu kubahiriza aya masezerano wa Trump mu ntambwe yatewe n'ibindi. Ni ikiganiro Perezida Paul Kagame yagiranye n'umunyamakuru Steve Clemons. Turasatira umwanya wo gushima amasezerano akomeye na RDC na Perezida Trump. Abantu bari kwita amasezerano amateka kubera iki aya masezerano ari ingenzi mu mboni z'u Rwanda. Perezida Kagame: inkuru ijyanye n'amakimbirane ifite inkomoko mu mateka ya kure mu myaka myinshi cyane, kandi ntabwo twigeze tugira ikintu nk'iki aho hari ukwita ku bintu ku rwego nkuru, aho abayobozi babiri b'ibihugu bibiri, u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa Donald Trump witaye cyane kuri iki kibazo. Imbaraga zashyizwe mu kumenyekanisha iki kibazo, umuhate wenda n'igitutu cyo gukemura iki kibazo ni ibintu bitigeze bibaho mbere, ndetse nibiherwaho mu gukemura iki kibazo nabyo ni ibintu bidasanzwe bireba ibintu by'ingenzi. Niba umuntu ashaka gukemura amakimbirane ahereye ku kumva impamvu muzi, ariko anubakiye ku bindi bintu bigera kuri 3 byagaragajwe ari byo ibijyanye na politike, umutekano ndetse n'ubukungu, ntekereza ko bikubiyemo ibintu byose. Igisigaye nishyirwa mu bikorwa. Aha niho rero buri gihe havukira ikibazo. Niki gitandukanye kuri inshuro aho Trump n'ubuyobozi bwe bari kubigiramo uruhare? Ati navuga ko hari ibintu bibiri bitandukanye. Icya mbere naho ibivugwa bigaruka cyane isano iri hagati yabo, ati ibibazo bya Afurika, ati byo nabyo ni ukubishyira mu murongo mugari w'ibyo tuzi kubijyanye n'uburyo isi iyobowe cyangwa se ibyo dukomeza kugenda dutekereza muri rusange. Tumaze igihe twaramenyereye amagambo atagira ibikorwa agaruka ku bintu bitandukanye: demokarasi, ukwishyira ukizana, uburenganzira bwa muntu n'ibindi, ariko mu myaka myinshi cyane ishize twabonye ibibera mu magambo, ati byagera mu bikorwa ntubone hari icyo bihindura mu mibereho y'ibihugu byinshi cyangwa se mu buzima bw'abaturage b'umugabane wacu wa Afurika. Ku rundi ruhande hari uburyo ati bwo kwita cyane ku bifatika nk'ubucuruzi, inyungu zitandukanye mu by'ubukungu n'uburyo bihindura ubuzima bw'abaturage, kwita ku bintu bya ngombwa nk'uko abantu babivuze, urebye mu buryo bwo guhererekanya ibintu, niki utanga n'icyo uhabwa, umusaruro n'ubuhe. Ibyo bituma byoroha gupima icyo ukura mu biganiro ibyo ari byo byose. Ntekereza ko shingiye ku bitekerezo byanjye n'ubunararibonye n'ibyo twanyuzemo nk'u Rwanda cyangwa se nk'akarere, nahitamo uburyo bwa kabiri kuko mbona ko hari ibintu ubwungukiramo. Ariko uburyo bwa mbere navuze na rimwe hari igihe bwongera ibibazo bigomba gukemura icyo kibazo nabyo kikaba ikintu kiba aho byiteka ryose, ariko wareba ibiri kuba cyangwa se wabaza abantu n'ibyo banyuramo bakubwira ko ubuzima bwabo butigeze buhinduka rimwe na rimwe rero, ahubwo bikaba byarushijeho rero kuzamba. Ntabwo ari ibintu nshaka kwinjiramo cyane kubera ko nanone nzi kandi numva ko inshingano zikomeye cyane kuri twe. Nitwe tuzatuma amahirwe ahari atubyara umusaruro
cyangwa ayo mahirwe yabura tugomba gushaka uburyo bwo gukora iby'ingenzi kuri twe. Ntabwo buri gihe mba nshaka kugaragaza uwakoze amakosa rimwe na rimwe, kandi hari n'igihe baba bafite uruhare runini cyane muri ayo makosa, ariko ugasanga n'urwo ruhare wenda rwatejwe umurindi no kwihunza inshingano mu gukemura ibibazo byacu ndetse no kwirengera inshingano zacu nk'uko bigomba. Ariko twirengagije ibyo byose, ntawe nshaka kugerekaho amakosa. Akaba rero ari byo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yakomeje kugenda avuga muri rusange. Hanyuma umunyamakuru ati kuri ubu Trump yinjiye muri Afurika yaba ashaka guhindura ibintu hagamijwe inyungu z'ubukungu bwa Amerika ndetse no gushimwa nk'uharaniye amahoro. Ati kuba Perezida Trump yarafashe umwanya bikaba ibintu bimushishikaje akadutumira, ati n'abandi bayobozi baza ati nk'abahamya ndetse bagize uruhare mu biganiro mbere, ntekereza ko ibyo ari ibintu umuntu yamushimira. Ibindi bibazo byinshi cyane biri kuvugwa cyangwa se bigaragazwa n'abantu batandukanye byaba bifite ishingiro cyangwa se ntaryo bifite. Ndashaka kwibanda ahantu ntekereza ko dufite amahirwe kandi hakemura ibibazo dufite uyu munsi. Urundi ruhande rw'ingenzi ni Qatar. Muri byose hari ibiganiro bibiri Amerika yakoraga ku bijyanye n'ibihugu byombi. Qatar nayo igafasha cyane mu bijyanye n'imbere mu gihugu. Wadusobanurira uko ibi bikorwa kuko bisa nk'uburyo bwo kujyanira ibintu budasanzwe. Mbere na mbere ni amahirwe ko twabashije gutandukanya n'ibintu ibiganiro bijyanye n'ibibazo by'imbere muri RDC byagiye muri Qatar. Ibyo byaje nyuma y'inama yampuje na Perezida Tshisekedi Doha, ariko biturutse ku busabe bwe ndetse no kuri Amerika nabyo byari ubusabe bwe. Mu by'ukuri abandi bayobozi ba Afurika n'ibihugu bashyiraga amakosa ku Rwanda batekereza ko ariko twikuye muri gahunda y'ibiganiro bigizwemo uruhare na Afurika tujye muri Qatar cyangwa se hari Washington. Ariko Perezida Felix Tshisekedi wa RDC yabigizemo uruhare, ariko kuri we yari afite icyizere ko ashobora kugena imigendekere y'ibiganiro bya Qatar cyangwa se ibiganiro by'i Washington DC agamije inyungu ze, kubera ko atekereza ko RDC ari igihangange ari nini ku buryo isi yose ishaka gufata igice runaka mu byo yitunze, ku buryo yagenda yishyura ndetse agakoresha abantu kugira ngo agere ku musaruro yifuzaga. Ubwo byatugeragaho ndetse kandi tugatumirwa yabiduha na hano Washington DC, buri gihe twaritabaga ariko tukabwira abantu ibyo twatekerezaga nk'ukuri n'ibibazo by'ingenzi bigomba gukemurwa mu gihe dushatse kwita ku mpamvu muzi. Uko niko byatangiye tubona FC23 duha mu biganiro na guverinoma hano ho RDC iganira n'u Rwanda, ariko biri no mu murongo w'akarere. Niyo mpamvu rero hari abayobozi bahamagawe nk'abahamya. Ibyo RDC yari yatekereje ko izagena uko bigenda byarangiye bitandukanyijwe kugira ngo hatagira ikintu cy'ingenzi kiducika. Kubw'ibyo Doha ni ingenzi cyane. Qatar yagize uruhare rwo guhuriza hamwe impande zihanganye bitari mu karere kacu gusa, uzi ibindi bice aho bagira uruhare rukomeye cyane kandi bakomeje kubikora babishyiramo ubushake ndetse bafite n'amikoro yo kubikora. Twishimiye ko ibi bintu biri kugenda. Mugiye gusinya amasezerano na Perezida Trump na Kagame na Perezida Felix Tshisekedi ajyanye n'ibibazo bireba igihugu. Ati wizeye ubushobozi bwa Perezida Felix Tshisekedi bwo gushyira ku murongo ibiri kuba byose mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikibazo yabajijwe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ati ntekereza ko turi hano, ati ndetse twemeranya gusinya amasezerano yo gukemura ikibazo. Icyo ni ingenzi cyane kandi ni intambwe ya mbere ikwiye guterwa. Hari andi masezerano yabashije kugerwaho yiduha muri Qatar. Ibyo ni ingenzi, bivuze ko turi kugerageza gutera indi ntambwe yo kwinjira mu kindi cyiciro, kandi niho hari se kibi muri ibyo byose. Ariko ibyo byose tuzahangana nabyo uko twigira imbere. Turi hano tugiye gusinya amasezerano. Nizera ko Qatar na Amerika bizakomeza guherekeza ibi biganiro bikareba ibiri kuba nk'uko biri, kandi nizera ko nibisanga u Rwanda ari rwo rufite amakosa bazabivuga, batwegere batubwire bati mwagakwiriye kuba mukora ibi. Ibi ntabwo ari byo twemeranyije, kandi twizeye ko ibyo ari nako bizagenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko twagize ibihe aho RDC igeraho yemeranya ibintu n'impande zitandukanye zirimo natwe umunsi ukurikiyeho nyuma yo kwemeranya bakavuga ibintu, kandi ntibyabaye rimwe kabiri gatatu ahubwo byabaye kenshi. Turabizi ko ari ibintu tugomba guhangana nabyo, turabizi ko bishobora kubaho cyane, ariko ntabwo bikwiriye kudukura mu cyerekezo turimo kandi gifite intangiriro nziza, kandi tugomba gukomeza intambwe ku yindi. Tuzakomeza kureba icyo dukwiriye gukora.
ihangana kuri ubu rihari rikomeye cyane muri Amerika, nihangana n'Ubushinwa ku bijyanye n'amabuye y'agaciro, umutekano w'ubukungu, kandi ndabizi ko igice kinini cyane cy'umubano uri kuzamba wanyu na Amerika ni amabuye y'agaciro mutunganya tungsten, tin nandi mutwara. Mwitwara gute bije muri iki kibazo cy'inyungu z'ubutegetsi bwa Trump muri uko guhanganira amabuye y'agaciro n'ibibazo by'ubucuruzi? Ati ntabwo ndi buvuge cyane kwihangana rihari hirya no hino ku isi, ati ibyo birenze ubushobozi bwanjye, ntabwo gukorera ubusesenguzi ubundi ngakomeza, ariko ntabwo ndi butakaze umwanya wanjye kuri ibyo. Ndashaka kwibanda cyane kuri iki kibazo dufite mu karere kacu kizamo ibihugu byose byo mu karere kacu, ariko by'umwihariko u Rwanda na RDC. Abantu ati hari ibintu bemeye bitari ukuri, ko ibintu byose bizwi ko RDC ikungayeho cyane biri muri RDC gusa nta handi. Niba uvuze ku mabuye y'agaciro ari mu Rwanda kandi kuko arahari, abantu bazavuga bati oya, aya ntabwo ari ay'u Rwanda n'ayo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nk'uko rero wabivuze ati yaba tungsten ndetse na tin, tantalum, ibi byose mu Rwanda birahari ndetse bihambaye mu bwiza, ati kurenza ibyo ushobora kubona mu bindi bice. Nka tungsten ntekereza ko turi abakane ku isi niba tutari abambere muri Afurika, kandi ayo mabuye y'agaciro turayatunganya. Ibi twabimenye mu myaka ishize ubwo twari dufite ikigo gikomoka muri Amerika, Trinity Metals, cyakoze ubushakashatsi ndetse kandi gishora imari mu by'igihe kirekire, gicukura ndetse kandi kigahora cyongera ingano y'ibyo gitunganyiriza imbere mu gihugu. Byagaragaye ko ibyo dufite muri uru rwego nta bihuriye na Repubulika Demokarasi ya Kongo n'iby'u Rwanda, ndetse no mu bindi byiciro dufite barium, dufite andi mabuye y'ingenzi lithium n'andi, ndetse dufite kandi na zahabu. Wenda Kongo ifite zahabu nyinshi kurenza iyo dufite, ariko dufite zahabu. Ntabwo bikwiriye kwitwa ko buri zahabu tujyanye hanze ivuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko ibindi bihugu bituranye na RDC hari biva muri RDC bigaca muri ibyo bihugu byinshi cyane mu ngano kurenza ibishobora kunyura mu Rwanda. Ariko buri gihe u Rwanda rushyirwa mu majwi, kandi ibyo dufite ibifite bihuriye n'aya makimbirane n'ibindi bibazo twagize mu mateka. Kugerageza rero kugereka ibibazo ku Rwanda ubundi ugahisha ibindi byose nk'ubufasha buhabwa FDLR ni ibintu kandi bifitwemo uruhare n'amahanga. Iyo tuvuga ibi ntabwo tuba tuvuga gusa Burundi, Uganda, oya, tuba tuvuga ibihugu binini cyane mu burengerazuba bw'isi, kandi uburyo bakina umukino wo guhishira FDLR amakuba yabaye mu Rwanda n'uburyo bagerageza gushakira impamvu abandi, ntabwo ushobora kumva impamvu y'ibyo byaba. Ibi rero kandi bijyana ati n'ibyo twikwitana ba mwana ku bijyanye n'amabuye y'agaciro, kubura k'umutekano mu karere kacu. Ariko iyo urebye akarere kacu kose twarinze igihugu cyacu, dukomeza kugiteza imbere kugira ngo tutaba intandaro y'umutekano muke. Ntabwo wakora ibyo ngo ariko nanone ngo ushake gushyiraho abantu hatekanye, ariko abantu buri gihe bakunda kutuzana muri ibi ku mpamvu ntumva. Aba rero aribyo yakomeje kugenda agarukaho nyakubahwa Perezida Paul Kagame, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, ufungiye muri gereza nkuru ya Nyarugenge iherereye i Mageragere mu karere ka Nyarugenge. Turebera hamwe amakuru akomeza kugenda amuvugwaho uyu Victoire Ingabire Umuhoza. Makuru ni uko uregwa ibyaha birimo gushakagurika ubutegetsi bw'u Rwanda ihanye inteko y'abacamanza yari igiye kuburanisha urubanza rwe mu mizi mu rukiko rukuru rwa Kigali, agaragaza ko atayitezeho ubutabera. Ibi byabaye ku itariki ya 2 Nzeri 2025 ubwo yari agiye gutangira kuburanishwa hamwe n'abandi bareganwa barimo abahoze ari abarwanashyaka b'ishyaka rya Darifa Murinzi ritemewe gukorera mu Rwanda. Umunyamakuru wa Mavi TV Vincent Maratonese, perezida w'inteko y'iburanisha urwo rubanza, yatangiye agaragaza ko Ingabire Victoire Umuhoza yari yandikiye urukiko asaba ko urubanza rwasubikwa kubera impamvu zigera kuri 3. Impamvu ya mbere ni ijyanye no kuba agikeneye kunganirwa n'umunyamategeko w'umunyakenya Emily Kwamboka Osiemo usanzwe warizwa mu rugaga rw'abavoka muri Kenya. Kuri ubu kandi yunganiwe na Maître Gatera Gashabana, ari nawe wunganira abandi bantu 9 baregwa muri dosiye imwe. Ashaka ko yagira ari umwunganizi mu mategeko wihariye, kandi akaba amufite ukorera umwuga muri Kenya, ndetse ngo yasabye ko yahabwa uburenganzira bwo kumwunganira, ariko bikaba bitarakorwa.
ubwo burenganzira bugomba kandi gutangwa n'urugaga rw'abavoka mu Rwanda. Ikibazo cya Emery Kwamboka Oshimwe cyakunze kugaruka cyane mu rubanza rwa Ingabire Victoire Umuhoza guhera mu gihe yaburanaga ku ifungwa n'ifungwa ry'agateganyo. Perezida w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda Maître Nkundabashima Moise yigeze kuvuga ko mu mategeko y'imikoranire y'abavoka ku isi harimo icyo bita ihame rya magirirane reciprocité, nk'uko yagiye abivugaho mu bihe bitandukanye. Hanyuma rero akaba yaragize ati kugira ngo rero wemererwe gukorera mu kindi gihugu nuko icyo gihugu nacyo kiba cyemera ko abanyamategeko bo mu gihugu ushaka gukoreramo baba bemerewe gukorera mu gihugu cyawe. Urugero, niba abanyamategeko bo muri Kenya bifuza gukorera mu Rwanda, abo mu Rwanda nabo bagomba kugira uburenganzira bwo gukorera muri Kenya. Magingo aya ibi ntabwo ariko bimeze hagati y'ibihugu byombi. Kuri inshuro Ingabire Victoire Umuhoza yari yongeye kandi undi mwunganizi Maître Gashema Francien uri mu baburanye kuri dossier. Impamvu ya kabiri ni ikirego yatanze mu rukiko rw'ikirenga agaragaza ko ingingo yashingiyeho n'urukiko rukuru utegeka ko akorwa iperereza ryimbitse inyuranye n'itegeko nshinga, bityo agitegereje ko kiburanwa. Impamvu ya gatatu yari yatanze nuko atabonye umwanya uhagije wo gutegura imyiregurire ye kuko yabonye ikirego cy'ubushinjacyaha yakibonye ku wa 20 Kanama 2025 ubwo perezida w'inteko iburanisha urubanza yamubazaga ku kibazo cy'umunyamategeko yifuza Ingabire Victoire Umuhoza yahise yihana inteko yose. Ingabire Victoire Umuhoza yavuze ko impamvu zo kwihana iyo nteko ishingiye ku kuba ariyo yafashe icyemezo cy'uko akorwa iperereza, bityo ko kuri we asanga iyo nteko yarafashe uruhande. Ati ntabwo nari niteze ko ari mwe mugiye rero kuburanisha urubanza kuko ari mwe mwafashe icyemezo cy'uko nkurikiranwa, numva mwarafashe uruhande. Ati nkaba mbona ntahabwa ubutabera uko bikwiriye. Kwihana inteko cyangwa se umucamanza biba bisobanuye ko wanze ko bakuburanisha. Itegeko riteganya ko wihana umucamanza bikorwa mu nyandiko igihe cyose urubanza rutaracibwa. Uwihanye umucamanza mwiburanisha agomba kwandikira perezida w'urukiko inyandiko isobanura impamvu z'ubwihane mu gihe kitarenze umunsi umwe ukurikira uwo iburanisha ryabereyemo ubwihane. Iyo icyo gihe kirenze ataratanga iyo nyandiko bifatwa nkaho nta bwihane bwabaye, urubanza rugasubukurwa. Iyo umucamanza yihanwe mwiburanisha mwanditsi yandika ko habaye ubwihane, inteko iburanisha igasubika urubanza nta mpaka. Iyo umucamanza yihanwe iburanisha rirapfundikirwa, inteko iburanisha igahagarika ica ry'urubanza igategereza icyemezo kuri ubwo bwihane. Iyo ubwihane bwemewe n'umucamanza wihanwe ava mu rubanza agasimbuzwa undi, urubanza rukongera guhamagazwa mbere yo kuruca. Iyo ubwihane butemewe kandi iburanisha ryarapfundikiwe, inteko iburanisha ikomeza ica ry'urubanza, byaba ngombwa ikimura isomwa ryarwo bitabaye ngombwa kongera guhamagaza ababuranyi. Ibyo rero ibikomeza kugenda bivugwa, reka mbashimire cyane bifuze